يا ترى لو حد ضربك هتكون عقوبته ايه؟ بص يا سيدي، لو ضربك بالايد بس كده هتكون عقوبته الحبس من 24 ساعه لحد سنه او غرامه 200 جنيه. ولو كان الضرب ده صادر عن سبق اصرار او ترصد هتكون العقوبه من 24 ساعه لسنتين او غرامه 300 جنيه. سبق الاصرار والترصد ده ان هو رايح طالع من البيت عنده سبق اصرار ان هو يضربك، او ان هو مترصد لك في اي مكان كده عشان يصطادك ويلقطك يلبك العلقه المحترمه. تالت حاجه بقى، لو حصل الضرب ده باي اسلحه او ادوات ايا كانت نوع الاسلحه، ان شاء الله حتى بخشبه لقاها في الشارع كده، العقوبه بتاعته الحبس من 24 ساعه ل3 سنين. عشان كده اما تيجي تعمل محضر ضرب لازم تضيف الادوات اللي تم الاعتداء عليك بيها، واذا كان الواد ده اللي ضربك عنده سبق اصرار او ترصد، وده علشان تزود الحد الاقصى للعقوبه بتاعته. والكلام ده كله طبقا لنص الماده 242 من قانون العقوبات. والكلام ده برده كله لا يمنع انك تتفرج على الجزئين اللي قبل كده عشان تعرف ازاي تعمل محضر ضرب والثغرات اللي ممكن تعملها وانت بتعمل محضر الضرب بتاعك. وعايز اقول لك بقى في الفيديو ده ملحوظه مهمه جدا،